energy. Yes. Omanhene so niam akoso oman yi mu pa. E dey na akoso biem. Wo hye the bokrata hodo the insight daily guide ne amane omobo a wo say NPP aveti empanyifo. Yes. Enum ni nyina. Wona ekosi akan. Omo kwa kosi akan. Eye January 31st. And as I can see no baso. Oh, Debbie, say so my winter no, or my veto my winter, ye can say. Okay. Eja, omodi emu ensusa so be ba beto abonten. Okay. Nana nkrofo ka so de papa. I am passing the Adagenyo. Penitent town. Adagenyo. Intuition wa Dr. Mahmoud Bawumia ekoye enra wo hye enchimu no ene sede mu amane no ekoye no a woni nsɛmtwɛfo edi nkomo ebra okasa wie ye no ne nsɛmtwɛfo edi enkomo. Oh man. Emma just enumu no na ono no ne de ene se won de owogidie pa owogidie ese nkomo nneoma di ene se de nneoma akono bibia bewie ama ya clear no nneoma ebeko enimti no vetting committee no dwumadie echi no na de aka no ato so ene de na doctor ya wose yadutwum Dr. YOA or no so ekoye momko vete no na wo hye ne dwumadie ene ne nsem no a wo kyerese wo de ensakraye na eba NPP amanyoko ni mu ensakraye a ede party no ebegina biaipa na wo mo entotoye agina yie na Ghana fasan abedo NPP biem wo se sa transformation na Ghana fo hia e wo mayim no eno ene wo de ba wo dan chenso yewra Kennedy Acheampong ono so ekoye wo hye a wo ye a second term aspirant e was a Flagbearer Resimu ono so de Nsem 12 anim say vetting process na ekoso no na eye professional eye kodia bibia da ne kwamu a enkoye se hwehwani bi mu bi ni ade bibia sa eni ho wo so akoka de obetumi aka na won de wonim ni say o wani so de hunu kese e de ma oman Ghana nti eno edan chenso ade insight ebo amane Dr. Acheampong ono aso na enra okọ vetting no na okoye kodi ne kwamu nyina wieye na woni Nsem 12 ekasa no na obo amane se bibia aso ebe no aduru wo se ebra akukuduro ene ensese papa ene abato a anase kandia edi sunsuanso papa eba no ene wode eba partnim wo se owo base 20 years enfia duonu ne akire ya wasom NPP amanyoko no efiti grassroots level edeba abesi strategy equal security equal governance ne chese oye embodiment of adia NPP ehia at the moment a obetumi de party nim eno ena the insight the bokata no ebo eho asem e wo hantie no a vet no akoso ma empanyifo ni nyina so ediaba yewra Kwabena Acheampong ono empo de odi kan ekoye odi ono ekaye no ene se wo hwese wodi eye kroye ebeba party nim wo so hwe ebesa afia pema hankra de okron bakwa de okron bienu sabre no wodra na Ghana fo wo edima NPP no wo se sadro no na eneyi obesesa enioma asan ediaba ewo NPP amanyoko nim ti eno eye de bokrata yi aka eho asem na oman onim se Omanhene Mahama about Justice Baffoe-Bonnie edin ese ono na omeye the next Chief Justice my Ghana. Okay, in fact, I would have loved to send Kebe computer placement challenges are for the resolution center but a brain you know the best na our phone fan chain okay na intimining komodo dona but unkrata no kra unwie any bebre woman and I would also love senka you better timpa ye de course fix the mono and a new patriotic party. Okay. If I remember, oppose for Basu because oppose for Oshe NPP for Oshe fix the move for no onina kasa one kasa for oppose for Jumadi Omudiana na aye ni so. The downer say for that Adom here the import of what they really want to achieve. NPP for demonstration and fix the country movement. Yes. Oh, okay. But the answer Kai who say. Isu ni ashase ekra dada ekra ntimi ye nada ye ho edube hui na obusa won se kekla ni isu no eba Ghana be den in quantities obehunu na ba ku ya voice so man so dey so mo betimi ato na beto e ho na me kire se ya ato ye wie eti ye be sere se ye hwinhwan aman
yeah juma no heto bi biscuit yeah hwehwa amanyo sem no so emra form e was abia ho so what you say it yanko so just quickly 34% of adult then yes Ghana for ka adult mpanyifo wo man yi mu no emu oha mu chiche mu aduasan nan na ewo mu jabro so erade we mubu BP Oman anoye din ti we no senior cardiology ono resident of Kolebu Teaching Hospital Dr. Albert Agbi na wode atodwanto de kokobo ama Ghana fo pa ese ka hypertension so man yesa silent killer o silent killer boko na anyway boko me so boko da won paso ade be ches oh nipa ne ho den anu na ma ya chese na okoda e wan so BP akuno because to me sorry anytime so ati ase no enam pagefo ebo ho amane no nti no de omo e kan se nyina no yenya hweye ye didiem ne yenioma ye mu nyina no yenye ahweye pa na ye hunu sedia enioma beko na de kura mpodiane awu kwa akota wonum so wudi ade payi oman eno so kra yare enko a so ahunti eno eye de inquisitor da obokata de abankomo so awone ye Boahen Aidoo ene Dr. Acheampong di no so de inquisitor abo eho amane e wo hayi na amabobo so ama wono daily guide mu so de wo afa NPP vetting ni mu ye Boahen Aidoo mo ne Dr. Acheampong asemi da ne de egumu na chese ya kele no hanti de opa bia na ya Omanhene adwuma na manasia ma wo na Dr. Baffoe Justice Baffoe-Bonnie de no so no maboso na akosua ma no kozi o se di asem o se NDC eba no strategy a ye de fight galamsey a omo ni bi asa omanya hoboa obia ni bi eno mbaye ye nyina ye ni bi oso mo ana mse obia ni bi sao obia ni bi oman no obia ni bi ye obidia ene yenye ne ntema ye hu se obia ni bi nja ye frefre ko bosa obia ni bi kopem se ibenya bi no ame hu se ampa se ni obia ni bi se edimo obia nkogina ba bi impre obia danda obia ni bi because there ma se ko a obia ni bi problem obia ni bi maka tro se ye dia manchire ye ho eno ne problem na ye wo se no na Caroline na oman ma me fa the point the Ghanaian point the bokata entwaso amane a ebo no ene se Yewra Julius Debra chief of staff say ye kase no se okọ Madina na wo mo dwumadie bi no eye ema wo makasa eyo madwuma na wo de sika 500,000 Ghana cedis na akwakoye seed capital eno no eye Madina chamber na acheso de akota achiri na wo kyerese ono ewa ni sode hunu baako ya wonsa wo hwemu krompo na kwa business forum yi nyina ye ne ba owo adwempo efasa ko bi Boahen Aidoo ne Dr. Acheampong ko ne trim ne ba business for asemo for birthday dedication twem na afie pege man nti we no de akwata nse ye entrepreneur mo ankasa ye mo dwuma se de be ye mo bebusia mo etitaye na mo be ye dwuma na ko manim na de Steven komo no the minister say 29th so I say DSC for the pricing committee no Adom report about September 29th and then so and 24th it is so 5 days you be hunu de akwakosi na ye de ho amane ba nti da bokrata no de aba na mabobo bobo so ama wo ya ye de ewie